si Kagayam, di kapitana iti daytoy a barangay. Maragsakan na ka, makamamukan ka, kapitana. Mabalin ama amuan no anya tararamid niyo dito'y barangay may. Kwa. Ada nakaibaga kanyak napintas ka daw to'y barangayaw. Iso kayat kuman ti agpatak dere ti rest house ko ditoy. Iso nga agsapsapo laki ti daga ang mabalin ko agatangan, kapitana. Kasaya. Nahijack amo no adda ti bumarangay nga agilaklako iti dagana dito'y mabalin mo agatangan. Apay akitaan naksakan to agi isem makasta. Diyak lang pagarop, napintas gayam ti kapitana dito barangay surut-surut. Ha! Available ka kaday, kapitana. Na! Nagpresko kamutan. Anyat pagkit-kitaam kadagiti mga bae dito'y surut-surut. Si Tuget, si Karudan. Awan timbagbagak akasta, kapitana. Damdamagak laeng no available ka. Balo akmay. Balo ka. In short, makaas-asawa ka. No makaas-asawa ka, saan asyak ti kasaritam? Wan? Ni kapitan naman. Kapitan, hindi mo tiritiran si Imak. Nagalistong na Imak. Natukol sa matan titulang ko at tinireter mo. Diyak ti masingkol. Piliam ti basbasto sa buwan. Anyat pagkit-kitam kanyak. Aso, amabalin mo latan nga prosa ni Danyaman na kanito akayat mo. Ha? Isore, kapitana. Ha! Mania case. Nagadunga mainte. Agpatpatay kanyak. Kulakalan no. No maisa akon kadakwada, kasta. Ha! Sorsorwa marespetuan dagiti babae. No di mo kayat nga agbalain asangol tinuang day tatakyag mau. Utro! Kapitan!